ke Rainbow of Sounds Music School ke Badan Haksionong Maubri Riboy District ke baju perlong sisin citayo ha ke sisa jany ha Little Flower High Secondary School Maubri ke don bunjai ke kom hikai ha ke liang ke tem kaput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana agi bahan nyos nam senang kila banwan pentebit hagen agi music school bat om dan jinge nak bentai agi larang baru banwan pentebit hagen agi music school. Namar gajing sukya halor gajing long jingman jong gawai ga school hatany Riboy sepngi kata hag senong kensir kebalatip kum ke Enrique LP School kensir ya kebalai kerteng ru haga kerteng jong ukhun jong utrai ke school kebaladon padeng jong kibabun kijing duna kaseng HYC Riboy sepngi circle hag jing ilam jong education secretary kaseng nagati ka circle usamna dispur lengdo kilalait ban ai kijing rap nag bentaban marmot khamtam ya katrum jong te ging school kabasatang kumbakato ke nepor banwan no ke banai liur Education Secretary ketika seng nak ketika circle haba jengkren ulong ba kaseng kamdon ia kabor banirap lagi kam ke bahe nak bentak ke school Henry gairap tangkat kabor lejong bat ke bolong ki jengdon kam ke badan kam hagene ke singin lor ketika no ilam jong kaseng laidon langru headmaster jong ketika school ubabu Elia Kim Rani kiwe de kino hikai ki balai don lang nang tagi dekhot jong kaseng ki bakentup ia usamla kup bor lengdo ubriu advisor usamla eklas 6 sau ubriu dekhot jong kaseng na kensir unit usamla consider makri usamla Johnson sengkli lembat kiwe kumban sukdeu kendiat bagani ke school keladon nadu kelas nursery hadu kelas 5 kabala kentup ru ia cispa arpangut ki kana school kibalawan ban puleh hagane ke school kebana ketika senong kensir bat kentup de ia kiwe ki kana ki bana ki senong ki bamarjan dia nakaliang jong ka HYC Riboy circle langba katrat jong ka education cell kala tre sitom kuno ban thau ya kilat kilenti ban ai ke jirap lan no senyang ya kino ki school ki bdan hapo ka Riboy ngi jongi tingi syam hangne bagron ka ke school Enrique LP School hapo kensir kadon ka jingduna habude buat kaying te hoi kadi ke school hi ka ayat manta la kumban news nam kenti haduk manta kasnam hagane ka sautrik ukir arja kulai kadi ka ke school ka bayai bat kena school na ka kasnam sekwe kasnam kidang roy bat kinang mi sibon kena school te henry na liang jong ke school ni ai ru ka jiro ya principal jong ke school marketing school private bat kadon ka jingduna khandiat na liang seng kana senyang bat day tangane ke school bana liang jong seng kana senyang hapu ka Riboy ni kedang don sibon ki school bat don sibon ro ki school ki badon hapu Riboy ni ki badon ka jingduna ki don ru ki snong wat ka school ki don ki don ru ki dong ki snong ki bahe ka school ki don tiana liang jong ka tan education cell ka jongi ya persanghi kat bala ban ai lem ya kti kemon kti kediang namanta banirap ya itu ki snong ki don ka jingduna habdi school kamtam school private ke badon ka jingthu nam taman ketiu ya ka kuliah ka puthi ya ka jinang start apu ka snong ka thau ban apu ka dong Riboy jingi bar ke ban liang jongi kum kaseng ni kwa ban kan tulem ya ka sarkar kolong ba lakum no kumnoro kan sinai ya ka education policy ban pan khlan hapo ka state Meghalaya kenang ban galiang jong ka trak kuliah puthi kolong ba khlan bat kum juru kum kinong sisnong ka state Meghalaya jingi nginom sadin habde bat ka kuliah puthi habangi phai don sibun ki jinge ba kum kinong song bat kum ki khana school habangi le ban pule mar ki school hanya kim don buang terma tadau nagaliang jingi sengi kan tu ya ka government makan simkia habari kuliah puthi nomor gede ka we ka bantak ba kung santam ko ka imlang salang ka ba ngilak ban ya fai lan ban yele